Kwa baba obi for GSTV the name still remain of bofo ba kope ene da foforo rade dia ma ya ketremo da bodwom na emoje di afurisa da bia me kase u se ma bom kokko num se dia no se ani bre kese aba oman Ghana because oman Ghana de buha ne niema edi oman ni tini no ene ye be discuss ensem ni bi nie China ambassador a o Ghana akasa afọ Galamsey no ho na ye be ka ho asem chama Wontumi eno so ehun aba asem kakra eno so ye beka ho asem na de buhaha akunkum so ekoso ene ensuyire agi oman Ghana ene niema edoso bebre eno so ye beka ho asem na ye ne ankasa ministers a omo eti abanya so omo so erane oman ye be hwese education na omo ko sua yen ewo school no eno no omo di buman na se sebi mo fa ncha mi o efie nyansa no omo di buman because oman Ghana edi can say edi agency mo mama welcome me guest before metobom apostle doctor prophet inyankeja safo me mo akwa obi for GSTV me na majoso na pome Christo adom na Bible ahun fe nko an na de galo sa adom prophet yeah chiado for na jasu nko because oh my God ya hwe yo mbese na maye me de chakase fro so ma obi bira onya brand time na ohwe obi for GH yes na me hwe mi amadamfo owo Francis owo Ransford owo sorry Ransford owo UK yes ya na dem refugee on se mentana on kasa and uma na ba ku bi fa mo na se de afa ho sa enemi ya panyini akrabato across yes we am shao yes chami am gani ne ma sore manyina okay ene na ye be start there na sofo ene buhaha o man Ghana kekako sisi o man Ghana asi yehu ye fapem yehu ye fare bai ena Galamsey aba ma ya kase tema Wontumi ne Galamsey site no don't stop it because she say ade eboboba na se empanufo na amwo mu no wo amwo party ni mu no moso mu ye bidia na se mokura ma ye se de mu nunu ye na mo amasa asere that's so we say acha because on him boni di ade a o mani si apene yes nyene na ku what name is say Ghana mo bi Galamsey yes chama Wontumi Galamsey onim say o say mining o say dey mining the mining site wo he say no watch there no akonta mining ni ba nyankola o ni pa ya nyankola o adentia edina na ku what onim se Galamsey na ku what tubi chama Wontumi tubi say no stop mining do say onjwe ngotwim ana wa gete do stop here necessary na nakura wa nunu oyawa me kan pay me tie wo ye panini wo declare say ma obi nya de we yes na wa un group na wo no mu kan sa asam no omo ya de ne so ka odufo me ka san ko kasa net is person say his royal majesty ekoba ya obebo jakakra na anu na se ji onu anu na wo so omo na wo kan afede o kasa se ne oni mu we oyawa asana me kan mi de me kan otuko ko so na ebo mu asema na ebo mu ma oba ya o de na si fom se on peso be betu Ghana Galamsey wa Ghana no ana bo president Akufo-Addo ehu a edu okasa because na no watch nsemo but on kasa yes sepanyi de odu panyi de matimante yes ote asante region kuwa na Galamsey yetu nikase ade ba asem yes ade ne omo wiwe ade no ya ma santimai sofo ade no ma ya ma santimai sofo prophet nyankaji asem no o kan me biebie ma mwata so person o kire say his excellency the president of Ghana Nana Adodankwa Akufo-Addo oba ye na wo se ento aba ma wo ka kire say oba say wo de wo presidency ni beto so even say Galamsey be jai wo de wo presidency ni beto so say obi ye na dwe say obeye Galamsey wo man we mu a ompene enti wo de Galamsey e ka campaign ayi no ho na Ghana ye hu say president wo manifesto ade ba say ensuo ni niam esen no eso bete dia ene ye nyina emfa ye kokoro motentoma ye toma wie empanifo akuku dama omo political party ni mu no omo nyina etu Galamsey na enka hwe mfa ho afa ya his royal majesty akase Galamsey ni di omanya afa na empanifo master tape point say na say Ghana mu nunu ye na mo say sere
asema prophet Nyankeja person afere what dey make am say can say o accuse president hono dey mesra ma me gan say me jo asema o kano ambassador o China wakasa mesofo asem na o kana ebesi so ambassador o free China aba Ghana me person China ambassador o jilem wakasa na esema wakan no wo say Ghana adentina China fo aba begu Ghana omudi Galamsey wa ha abra China fo ni nim site omunim manso omunim ha na chese so ombehu no wa na chese etimamuni e na akire entimpanimfo no yampanimfo no omunim hu bi Galamsey no omunim hu bi eno nti e na Galamsey no ekoso wo Ghana mumientie ensem a okan mo de mumientie asem a ewom ensem num a o kire se empanifo na edi Ghana abro because South Africa so ye tu Galamsey wo ho adentina China fo ngogu South Africa go tu Galamsey wo na Ghana nko na ababegu a na kire se Ghana ha no ye problem ne se we are temporary thinkers ya dwene ne ya dwene future mo de menko ne ngoti asem no ye ti asem na wo behunu se asema prophet Nyankeja kan wo point. One, no Chinese know the location of Ghana's mining communities or reserve. It is Ghanaians that introduce them to the trade. Good. Or say, China ni biya ni wa o Ghana member wonim baby a sika ho hye. Yes. China ni biya nim asase a yede ato a yede aduanua wo so a gold wom onim baby hye na ye Ghana fo no a yen na yede omura sa adwadi nim. 2, China does not issue visa for Chinese coming to Ghana. It is Ghanaians that issue the visa. I don't know. Yet ko America. Nya Ghana ban be ma America visa am wako. America ban na mushino Ghana ha. Na be ma America visa so hia ho. Eti China fo nso emma China fo visa mo mo Ghana. Ghana ban na the visa no emma China from mo ba o man mu. On se ba pa no preach. 3, why are Chinese not doing illegal mining in South Africa where there is a lot of gold? Obisa question. Because their locals don't support illegality. Good. Or say, I don't know China for Omonika Ghana member. Africa nyira Ghana hanko no money je. Na omunko South Africa enko tu Galamsey ho. South Africa wo gold e wona sats na se chen obi a wa bibi member. I don't know China for omo no muntu gold no. Esan say omanfo na ho no. Omo so ade enye mra so. Or see, the Chinese government will not tolerate any national involving in illegalities in another country. And what can? Or the China by Ohi. Oban assassin as you go to pa, or German Chima. Omo Bomo de Omo by that Chibi and Chima Benato Faso. It was almost so some of the Omo not Niman for the Monco say will be there. Last one. Sassam will say, Edoba to Fema, maybe I again and Yabesha says good. Conclusion. Who the atemno? I say Ghana must be blamed for the rise of illegal mining in Ghana and the bad nature of our water bodies. She should be. Conclusion. Ghana must be blamed for the rise of illegal mining in Ghana and the bad nature of our water bodies. Papa you know because one free China mama betra han. Hong Kong mbre mu da wo. Onim ba bi ofin da. Ontwa mo praso da. Eso da bi odidi edware e Ghana memu ha. Ni suo wan se me da ban. Edisane yesu asei. Yen sa ase funtum. Na ene ye ku Galamsey ho a. Ye de ho so bo China fonyi o se ye ne a. Ye ne a. Ye kura se kan ne ye de wo ye. Yani na ekura sekai ene ye de we ho prophet Nyankeja asema China ambassador to Ghana o kano o pese o kire se ye mpanyifo no na ye hwe ha omunku abotom ne pesami nkuminya nti o me yaza wonte ho ne say o za fida so me kan o ka anti na pese o mampani na enim je ko nyina ono. Yes, because on issue China from mutimi ba man Ghana one dey so ayo mampani one na Ghana o mampani one na Ghana ba mo o mampani one na Ghana insase so o mampani one na Ghana nso so o mampani abe ga won so ntiase afa na me o him body di o man so a o man si apene. Yes, Baby me get na good word won you Ghana for won ntiase
Adenti. Odin Ghana wan go be say. Tie dia ambassador neka. O si China. Wonim say wadidi atam ambassador na didi atam. Wa kire say ase Ghana. Ya banimfo no sebi. Ya nim nyansa. Ano fa kire. Tie o si China mamu. Galamsey na bi wo ho. But omu dey tun chiri ma ho. O si gold no ebi wo ho. But omu ntu. Omu dey tu ama nchirima. Ekoma bana oman no omu ya omu hwe enye ye no. Oyina wo wadwen. Yes. Odwin nchirima ho. Yes. Tano opa kire o. Afede what dey make na say. Yes. Mesina na kubuado. Ane na Chama Wontumi. Ane ne mpani for appointment for Minister for forestry. Omu nyina ya we. Omu tu Galamsey. Na say omu nyina akɔhye hɔ a omu kɔ for their own benefit. Na o kan say soldier for no mo kono. Omu kono mo nya bibi o manka. Onkomo chiche nkrofo. A soldier for no so mo konko we Galamsey for. So omu kono bibi animu a. And in common chiche nkrofo ma. Wasa kan asem on the second version say Argentina, South Africa, God do South Africa Senegal. Africa bia. Argentina China for dominating was South Africa. Because omu de mraya adwuma. Because everyone na me answer because South Africa for the mraya adwuma. China man e kire say Ghana yemfa mra nya adwuma. Ye gine de bedi ne na ye nwini future. Ene ye nsuo nyina sei. Me see be kran nsuo Seriously, miraho. So miraho. Miraho. The time me say miraho ni say eya me trust say ye maya ye wo mu 20 years to come omo mefa he. Omu nya bi dash be ye wende. O dan so be tu Galamsey afase na. O tu ane dan na agezim. No man ni nyina kosefom. Fia mama gata me jo. Oman ya eni so de hunu no. Yes, oman ne yira. Yes. Na mpani mpo mu di oman we say so omu nya ni so de hunu. Omu wo eni so de hunu say ye be wi ade ye. Ade ye ye ntem. Ade agu ye ma ho. Ade agu ye na nkanso am ho. But ye di oman no hu do. Oman no hu adwen. Oman no hu dadwen ni hu pressure. Atu ya hu ye boa mo man atumpon. Omu ni bi. Na me bo mi mo se na otumfo biem. Na ye bo na piao. Wa kasa se be ma ba. Wa kasa se santima ya odia. Yes. Do so ye be ma no se me se hu. On na wonu asem ni agro. Yes. Now on tell you na ohodu authority. Ntina na kasa. When who say timamufo bre the youth of Ashantis they are suffering. And nsu agigi asantiman nyina boso. Baby a flat hwe Kuwait. Atonsu Kuwait ya. Nansen ya nsu yiri ama wowo bush no wono wo bush no. Nko wo de obepede ofie. Pie na de na wuro obi dem ama woda ne dem wo na kana ma na wu. Enso mpanifo no madeda ede dem luxurious cars mu live long dey me ya ne say KT Hammond panyina on long serving MP minister or na so watena parliament long serving watena parliament ache na ono betena ho sebi ensema obeka kire youth no se Ghana mpanifo youth no se training ya ho nka manwe nka bikura nka be runtina nsani so wo hwe ya TV show yes na ku vodo ko kasa kire nkrofo bo ntutuo no yes mpanimfo na omo yen wadwen se omo akore Taiwan nimdie mu no se niema ekosu wo man nipa ne mpe no kokape esmo kase tie mpanimfo yes panina won di mi nhwe u vie so yie no o se foto so be do man Ghana so yes so man Ghana eni ahoto a wo panu nya ahoto emrantie no so for mu de mu yentie we de bu fa che mu yentie onua ba akososo asema o kasa afa Galamsey no ewo Chama Wontumi issue no mo de mo yentie no soso network ade Ghana o my Ghana ye network ni bibia ento ya de na do ni to network so a o beto ni na network no kra afoko ento so for de kasa ade wa ko yem ya Ghana han se Ghana enyo hia for man o yes Ghana nya o man ya se da bia okoko bo be she obi man yes so for network na ba okay after some post I need what's the mineral commission for I'm on the concession for 10 years but what summer boy in other areas I am happy my senior brother LVCC they are journalists they go deep and you help all of us and other legal brains then you know mineral act I work there is no act I am a mineral commission to mineral concession for more than 5 years. For more than 5 years. A year then on Unquan, the Yamanu Yabu Mrana 10 years.
are not a Galamsey, if you are not an illegal miner, why will you say this? I will be based on your kind. Yes. And I chose one no crab in one in your way. And your mra and what the eduma. And he was in some of Cabiano and him running a day, and fat. Because he was so authoritative, so Kutankrata and Krata Mina Commission, dear Mano. I had 10 years, and was a way of mining, Chrome Hano, or Nina. And so, San Kratana, I try to say, or what to me so obey mining 10 years ago. San Kratana, and near Mra, Mira Asna, one, a boy bra. It is Adipano. When you Galamsey, where you went. Apart from that, Suffolk Casa. Chema Wontumi asamono no more can o say ono anya licenses or they mining for 10 years. Minerals commission so emma licenses o man 5 years. Na say ye mpanifo no my imagine say so munya ba power na ne dia ne say oba no ababa benya de obetime nya o man Ghana no mo nwene ho bio. Dem bia me say MPP abanwe omo ya kromfo. Me count ase. Ya mama gasa me njao. Nini say say no MPP party as a whole omo dwene omo party ne welfare esene oman Ghana ho enti omo dwene say yenya de a be ma ye party leaders mpanifo no benya fapem ba bia gina yie say the be the next election na be ba no ombetime police ka de awuram enti omo involve mpanifo no be involve themselves into illegal mining because China ambassador and ayi omo to wa mo hunu say eye mpanifo no party on power emom na ma visa ema foreigner free obi kro mobile mine eti wo power na ma foreigner ba wo mine mu na oba be illegal mine ya ye blame na ye se enkura atifie no mo we nanka na panyini wa anka ye bu nanka refo a wo ka ho bi mudi mine na bro wonim se asema okay se me die oya empanimfo na ko fa nkrofo ne ba yes no mo hye akire no mo ye mo de bro no mo wi a no maka se ye ko mo ye no mo de bro yes you go pam wine. I'm okay kind of qua. Say Asha wine. Mammy guys and you are Angelo. Back ya and this time. Jama Wontumi. Yes, Osia did excavators in now. A dementia. Nice illegal mining. Illegal mining. Yes. Omo ya some to us here. Yes. And I go for the buy no. Ya anye Galamsey, ya anye excavator bia. Ya anye excavator. Because na buy ba. Yes. Utienie. Na buy ne ba o buy no so. O ba se na onu to benya no. Yes. Enti otimi TV so no go do kire. Yes. Ghana. One was a buy bia ba mo be better TV so go do kire da. There be. Adentia. Say go do so you ntu no body, you tu no form. And no kire say. Na kufu ado de yakos bia ya we. Wow. Me making points bia mo. Wow, hono it makes sense. Tieni yo. Say wo hu na de no na onko hyen until say His Royal Majesty akasa ansana afi na mo beye nyaatwum ne ma bia etsa say afi ne ani abira ye ba betu Galamsey na say that was manifesto mu so kire say na nagugo do kasa nyina wose so de ne dibre betu no de Galamsey ama Galamsey etu atwa stop Galamsey Ghana na wo de betu oti guys omo nam ko and as guys no ti wo mo anse bi omo ko site wa masa 50-50 yes because say about Chama Wontumi site ya unia no so about because bia yes because government in power yes yeah mama guys em njo obuvo onim do be wi adwotire ohwe hu yes sikano ba pani na dia guo na uma omuntimi ni ewu yes obuvo onim do be wi adwotire yeah bia ye kan ni abiri nyina ni se ke ga mi ngomi ye dia anka Ghana nka mi nkasa mfa ho bi tienie oni batimi TV so si we ye gold we go de ngete that's all to me pay ana wo e wa santimam ene Ghana mam say udimi you video e wo TV so e ka say gold we ye ketu abi gold zo de say moment so for there one gold there so no gold 3000 good there my dey fine there penny say for the right channel because gold mines obuasi gold mines o mu use the right channel o say any complain ko yeah percent gold mining no say mining sector ne be mining
yen use the right procedure na yen nsuo no water bodies ni yen se no se de be ya daache enchirima no because ye pesika ne gu a ye disi asika ni nyina be sa akọ hospital because ene cyanide aye nsuo nyina emu ma ene onsuo aye nom even say water na de chemical na purify nsuo no enti wonum nsuo na acidic content e won nsuo no bebrebe ene nipa bebre enya ulcer just because of wonum nsuo keke unim asem we say dey go for body na wo tete mi odike so akasa obakasa odike akasa yentie odike asem okan odike hama galamsey issue na ma na no koyika ono no ho ekoba and then I think say this time around no obe mine ne obe check ne kasa yinti mu de mu yentie odike so na asem okan and then no ye born in a trending am won say oh my Ghana no the youth ne mpanifo no bebre ho they are not happy but they can't say things yentie odike asem okan nana wo ya dada bawo ye jama ya do pada ya konsu pada wo sabe na o papa do akọ landing a ko school ho eti wo bibia wo pe bia de ma ya hwe ne akọbre ne nya bibi eti wo kasa be kasa bia no ye ne ye street smart ye ne ye street smart no ye papem ya kire wo se wo asoma wo kan nto asom asoma wo kan nto asom kuma sa wo kwai no emfa so ba kokora ni so we share National House of Chiefs, we share MMDCs, we share contractors in the B. But Captain, before so the came to us, no. Enra, also your interview, when CID. What does that let me know? Can say excavators, Makuma, Sia, Yache, excavators, Sia, Yache. One. So the Nina or Dano. Why not you say almost 10,000 Ghana cedis each? Excavators Makuma Kusiano. 60,000. 60,000. And the Amasu Jenibi. I want promise almost say or China every Friday or maybe Lizzie excavators in their mom. And that's it. Say Yamia do more China. Say so the Nini so your Brema or release more. Mabonity. Okay. Interesting. Nanado. Who go ya MMDCs? Onya na ma o maduma ye. Chief of staff adu from onyo. Say obi ya dia enya. And we just off from ina bishia. And captain, umu koye me kan one of your net mo sister station mako. And I go follow koye shareholders meeting. Galamsey shareholders meeting. And I obey Galamsey shareholders meeting. Don't watch about Canada. Ekero kamudu. Me ba se me ke bia ifato. E di blame na mamo aban. Aban so di blame na ma hemfo. E no me ne ko hia. Anya hemfo ne aban ne ko hia. O me no so shareholders e o Galamsey. Unim, wo hia na nado ne kasa o kasa yi na. Okolament keke. Wantimi ansi gina yese. Me de menasi form na ade we strategy na mde ato a ye de ko atia. Yes. Wantimi anka bi na wantimi nka da. Because sikana ye tuo no nya bi. We direct beneficiary of Galamsey process. Eno ho na me petie. Ave yenua ba ma odike ese his excellency nana adodankwa oba asante mem no wa ma se oba ba be ku Galamsey on mom oye Galamsey shareholder Prophet Kaja asama start ya na me shate no odike the same thing ewiase no kra yes na Kufuor ntimi stop Galamsey wa Ghana because the commission won odike na eka o eno odike mi na nkeje na meka because mi nim de meka cheo e de na hu ye ntia e de na mu ye wo de wo kire ti o sofo mi jeje me wo de wo kire se enam se enkofo a omo ben no omo no on timi stop e omo na kire se onim hu bi because sofo madam for ne na se bi udi boni bi na man kan kire wa amanya yi ye chewa e wo se me ye che me kan because me nim de wo ye enti de meka no yes challenge be na wo yes, me too. The Indian see on hu bi no na on timi amomu nya no. Odike they say person tackle from the angle of Odike. Odike say na na ye shareholder. Enti ho na person tackle free.
na se o kamne ni yadwe ti biebiem ko o kamne ni yadwe ndem ni yadwe ni se unu the whole nation ni dem ahụ yes uwo mineral commission yes uwo leaders bia on dead they am dead o di keke mu se na nka o se na Wontumi se obeka kire o se o frefre momra be we de utu no to ebetena as because the commission yengo mu no asema me kan na down no hwe obofoi ewiase no kure eje gondompo yes kontomo awisi wo enso eje gondompo kese so tro down asem bia o kan kure no yes na obi a wo hwe obi anso hu se papa yo kan flat yes next asema no di keke no opeso kire say if his excellency the president of Ghana the commission ni ma enka okọ en oba be kan yemu say measures ben wo de ato ho wan fa measures bia ndo say ene wo yo bi Galamsey sisi ane e chewa ebi ebejelu 10 years ye be you say ene from today ya stop you obi say ya hu measures bia no an say oba onu ma ba meeting ena bra owie wo say akọ enti oba nkra Ghana me mo no kakwa oba no mana oba kuma so no Ghana didn't be bia na dine ba so a president yes enu ntinu say wo dwina o man no ho a wo odo wo akoma pa twende na wo bench na wo kanu a anka we ka wo kasa na ka to wiase nyina no bieti na say ko all right say ko kan on kra o kasa won minerals commission mo attacking ko for we mo ko ha stop them simple sikiti bi wo ho a wo mun bie so sikiti bi wo ho enu ndi na ma wo be hia wo no the commission na wo no o ba be say mo no no kura kan ba kupo yes Ghana empanimfuni di abro presidency no omu di Ghana abro foke empanimfuni bi sofu hono ya na mpese attack no panimu be ana me Ghana ye me pese attack no caution wo de che me panini ground ba sum Ghana wo mo say o de mesere hono attack with caution panim mo bi di say panin we buy do be Ghana ye boni di na mi ntire ba commission mi fa sa o she ne nto panim bi o ba di Ghana so bi o ba di Ghana bro yes apart from that Dr. Kwame Nkrumah wo de yam body yam bom enema dan me have too furious with abronye so wonnim mra bia wonnim bibia na wa me just shut up. This is what I will say. So what did you mean? Just shut up because Wontumi mfa president bia mamu compare Dr. Kwame Nkrumah. So Nima just shut up because the other day someone abronye can I was very furious. So I say abronye Kwame Nkrumah we say yemu say Ghana e dey na edidi ho niam Dr. Kwame Nkrumah ye no eno na Ghana ye didi ho ye mpanyifo ma betina konwa so yemu say ade baako pempen eno ma ye ade omo ye nyina na temperate omo ye within 3 years 4 years na say party baako timi bayi eba power no ababa be sisi edan bebre na kan wuram foforo ba instead say obeto aso no wagyan na Ghana sika na sei adenti ne di o man na brosa enne foreigners fo nyina e kire say ye mpanyimfo no sabi bebre no ebi ye tibonko so omum wayai foreigners e kire ye nyansa se sabi ye onimdi a enke ma man Ghana ye empront te sa China ambassador for ne kire say Ghana se ye onimdi a enke ma foreigners China for no megu ha ense ye man abra o mo reserve o mo de na panimu na ko fana ba se enu amenu ya ba ko de video bi send me rehoe abuburo anoma abuburo oda ho aye cheko na broni akọ o person finding out what is wrong with the animal bed no person finding out what is wrong with the bed no a chia boa no de na she box no afre ambulance abuburo wa free ambulance say ambulance mefa abuburo ni ko hospital veterinary no mo hwe ade ha boa no wa wonim de abuburo ni tirim because onim say aboa no say bibi ha no man treat aboa ne be affect mo no mo woni nyina ama abeye pandemic bibi ni anko chi aboa na no akunare ye sorry ani asese en ko buro ni krom be ye nsua buro ni nyansa ni bi abuburo keke sofo ambulance be fa na and the Ghana ni yare a owuo ambulance me fa no omo se omo ni petrol je tu ni Ghana ya fire service ba bi e hye no
na fire service took car no ma bedru ho ombedru ho omo say omurafi omanfele tank nsuo na mutu aba na yese light na ne feye light na amososo no nwenwen na ye fa na police obi edi boni a police ekwochi obi no eno na mitie bi me ya eno na mitie bi me wra hoye say ye de ani nyina akoto president so say president nko na enye oman ni ya oman Ghana enye yida police ekwochi obi no obi edi boni so fo di ewu na yakwochi no police na ka kire say han ka me enko abra police car si ho na mebusa se Ghana police car no ye de yeden omo ata ye hata na wo kwachi criminal no de wono ato amaniemu na ono be ka kire se obi be se odi mawu enti ye kwachi no police ni ka kire ne se je se wo han car enti police car na wo ho na no o tu akono je se bi omji 2 million 1 million or that top petrol ansa no akọ abra ban e na wo so ofu police car o mai be ni so for seriously. Oh, sir, and then make it point by point. Because all we are now here. OB4GH. Yes. Any above for legend Facebook. Yes, Facebook above for legend. Ghana Yaodia. Ghana yes. Yam penny for the diabo can part. Yes. Chama Wontumi. Galamsey utu nyina wa wie yaba me de be ka kire o se jai na Ghana ehun hiyan na Ghana yeme no dia yes odoko ko so na na bo mu ase bi ma ana wada ro mako nim yes etawachi e shira oda ezem kwatente ma kwatente na ene pinpoint mom hunu se no so ombe ba na so so ombe hu se the authority holds you there and omo ba and omonye the writing. And yes, I will man ask you. I am saying because my way as of politicians do mu betwitwi His Royal Majesty sa na amane dem dey take no mama omu pese no pese omu se omu pese omu ye ma ya henie no ya dikese no nanim onyam kofom ya mpere so da ena na so nyankopon mana ahoden ni nimdie ani authority a na kasa na now on kasa bebre na be kasa no. No, so my Ghana. Also, my Ghana see now politicians, they will learn because I know be a sorry I know can I up. With him there. Na nakasa bakupo kasa yi. Ama mine is. I shake politicians. Yes. I shake you omo mutu Galamsey we are man answer no. Yes. Amoma hunu say omu wa no but enu ba bia. Enu ba bia. Chia me enko. Ama me ban jewe zezu ma akoda we zezu nchia me okani. Yes. Ndofo bakupe. Yes. Abena pokuya ntentiem abia wo bia rodin show yes ona abomachi dom ono an na obuwa me mama bibia me bia mitimi ye yes any apostle akomiasachi rodin show bye bye. God bless you and stay blessed. The name still remain above for back. Me chia do for bia. Me kase me chia ahwe bedoso. Enti asem be banti me chia obi obi for GHTV. O person o say akọ Facebook na onya akọ obofo legend. Ana obofo GH. Obofo legend. Ana obofo GH. Ni nyina obekọ ho no ye content na egu ho. Ana ye de link atosoro. Nti e ma trailer na link da soro click link na de wa ba YouTube no wa be full video ni nyina. God bless you and stay blessed. Subscribe, like, and share because oh my God, hear me. Bye bye.